Dobar dan svima i dobrodošli na novi video. Danas opet igramo Thermal Expansions. Danas ćemo napraviti stroj što ćemo napraviti još više struje. I treba će nam Fractioning Steel, Compression Dynamo i Arboreal Extractor. Također ćemo koristiti i Steam Dynamo iz prošle epizode. Metnemo samo kocku zemlje, jedan blok iznad zemlje, na to posadimo spruce sapling, pošto će nam to dati rezin što će nam trebati za ovo. I u ovom testu imam sve što će nam trebati. Kao i u prošlom videu, svi će biti što vam treba u deskripciji videa. Znači kad imate ovako nešto već napravljeno, Fractioning Steel metnete ispod toga. Arboreal Extractor metnete tako da bude, može s bilo koje strane, možete imati sve do 4 na donji dio drveta. Tako da ovo bude svijetli ovako. Onda uzmete Fluid Duct i spojite sve uz ovaj Fractioning Steel. Ako imate više, najbolje bi bilo da sve od ozdola spojite, pa onda da ovako spojite, da sve ide u to. No, pošto za sad imamo samo jedan, ovo nam ne treba. Sad ću sve ovo maknuti. I ako želite samo maknuti da strana ne bude ništa, samo držite Shift i stisnite. No, da. I sad bi ovo trebalo otići odavde. Ne znam sad zašto neće. No, mislim da će kasnije raditi. I ovo će odavde raditi rezin i tree oil, što će nam trebati za Compression Dynamo i za ovaj Steam Dynamo. Compression i Steam Dynamo metnemo ovako. I samo ću ovo morati okrenuti da mi bude drugačije okrenuto, da mogu izvoditi s te strane. Napravit ću da mi ovo bude tu plavo, zato nije radilo. I ovo da mi bude crveno. Tako da tu mogu sad staviti, ako je to. Ne, sad sam da je od ozgora, trebao sam staviti da je od ozara. Da, sada uzmemo Fluid Duct. Pripazimo da se ne spoji s ovim, to nam može koristiti, to možemo napraviti pomoću wrench. Što nam treba, samo da nađem. U biti, evo, treba nam samo 3 irona i 1 tin, to zapravo možda čak i sad. I napravio sam tu samo staklo preko ove rupe, a ne padam stavno unutra. Tako da. I sad pomoću ovog možemo rotirati i sve spajati, ako bude trebalo, no da. I ovo bi... Ajde, trebamo spojiti ovo. Ovo ćemo zapravo spojiti ovako da bude prema dole, da nam bude lakše kasnije to sve napraviti. Da iskopamo ove blokove ispod. I spojimo ovako. I onda možemo samo ovako spojiti, samo sad nemam dovoljno. Zato nam treba led, staklo i redstone.
vratim se kada to odmah napravim. I napravio sam to što mi je trebalo. Sada to sve možemo spojiti. I sada ovo samo vratim što sam trebao da ovo mogu opet pokrenuti. I sada ovo trebamo samo opet spojiti sa ovim cijevima. I sada se ovo napunilo vodom, sada ćemo samo uzeti nešto ovako, možemo započeti generator. I imamo jedan charcoal. I ne sam zaboravio, trebamo još samo jedan, ne hardened fluid duct, nego item duct. Znači, za to nam treba hardened glass. Ili možemo i ovaj opeg sa led i tin. Znači, trebamo 2 tina i 1 led. I sada ovo spojimo ovako. I metnemo nešto za započeti generator. I ovo bi trebalo početi raditi. Da. I sad sam da vidim da ovo radi. Da, sad je i ovo počeo raditi struju jer ima tu trioil i vodu. I ovo je počeo raditi jer ima vodu i ovo pravi rezin. Ako vidite ima 50% šansu da napravi rosin. I 100 ml trioil. Što je ovo oboje je za to. Ali ako imate 4 arboreal ekstraktora, ovo će vam možda biti prepunjeno sa trioilom. Tako da sad ću samo skupiti sve materijale da vam pokažem kako to popraviti i da. Malo prije plana moramo prvo napraviti induction smelter. To ćemo biti zamijeniti sve ovo i da će nam da možemo napraviti još više stvari. I tu sam samo napravio još ovaj kompakter. I ovako sam napravio. To nam u biti služi da možemo dobiti ove copper plate-ove i to što nam treba za ove upgrade-ove. Što će nam trebati da ako se tu ovo ikad zablokira, da to možemo popraviti. I dao sam još 3 ova arboreal ekstraktora. Jedino sam zaboravio staviti tu da mogu dole ispustiti to. I još sada trebamo samo nađem geto. Induction. Trebamo biti ovo, to će nam dati 3 puta više stvari za naše orve, no treba će nam pjesak. Tako da da. Vidim što do sada imam, apsolutno ništa, ok.
I još nam ovo treba. Trebamo 4 stakle još samo. I 2 pijeska, to ću samo tu nabaviti. I ako želite vidjeti kako igram neki drugi mod nakon ovoga, komentirajte koji želite da to mod bude. Još nam treba samo invar, što trebamo, znači za 3 invar blenda trebamo 2 pulvera za irona i nikl. Znači tu ću 2 nikla i 1, 2, 3, 4. Give me this. I ako uzmete video, lajkajte video i subscribe se na moj kanal. Sad ako ovako metnemo ovo, dobit ćemo 3 invar blend. I sad opet možemo ovo spojiti. I bit će to ovdje. I to je induction smelter. Sada u biti možemo uništiti ovo dvoje. I chest kojem nema ništa. I možemo to metnuti ovdje. Tako da ovo stisnemo. I napravimo da u desno ide oboje. Ovo je već napravljeno da može. I sada metnemo chest iznad toga. I napravimo gore input. No samo za ovo. I napravit ću još jedan chest da ovo prste. Kamera koju koristim kao mikrofon mi je upravo pala. I s desne strane će biti zeleno. I onaj problem ću riješiti u sljedećem videu. Ovo je to za ovaj video. Doviđenja svima, vidimo se u sljedećem videu.